Je godišnjica smrti Srđana Aleksića, Trebinjca, koji je žrtvovao svoj život kako bi spasio prijatelja Bošnjaka. Njegov herojski čin pamte ne samo Trebinje, već i brojni gradovi regiona u kojima je Srđan dobio ulicu. Na društvenoj mreži Facebook pokrenuta je inicijativa da Trebinje dobije ime Srđangrad. I nakon 21 godinu od Srđanove smrti, mnogi žale što u proteklom ratu nije bilo više ovakvih primjera. Prije 21 godinu sahranjen je Srđan Aleksić, mladić koji je nesebično založio svoj život da bi spasio druga, Bošnjaka Alena Glavovića. Srđana su pretukla 4 pripadnika Vojske Republike Srpske, nakon čega je preminuo. Njegov otac kaže da se ljudskost i čovječnost trebaju njegovati. Ta borba mora biti istrajna i duga, mora se njegovati jer ništa ne može napredovati ako se ne njeguje, pa i čovječnost, i ljubav, i pažnja. Trebinjci su saglasni. Srđan je napravio jedno herojsko djelo, po čemu će ovaj grad ostati prepoznatljiv. Pa to je jedan pozitivan čin za grad Trebinje, za sve Trebinjce. Moje razmišljanje i razmišljanje svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje i za žitelje koji žive u ovome gradu. Gradonačelnik Trebinja kaže da je u toj nesreći Trebinje imalo sreću, jer je imalo jednog mladića koji se izdigao iznad svakodnevnih dešavanja i međunacionalnih stradanja. Kažem, žalim još jedno samo što nismo u tim nesretnim vremenima imali više Srđana na svim stranama, ali evo i ponos i tuga u Trebinju što smo ga imali kao takovi, ostavio jedan spomenik Trajanu ljudima. Više gradova u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori nekim svojim ulicama ili pasažima dalo ime po heroju iz Trebinja. U tom gradu sportski kamp svjetski poznatog košarkaša Dejana Bodiroge nosi ime Srđana Aleksića, a svako ljeto se organizuje memorijalni plivački miting u njegovu čast.